Siyakwamukela intane zakho ngoba uyizapho. Ngabe lapho uthunyiwe ukuthi uzokuzwa ukuthi kuthwani. Uyela ke bebatshela ukuthi usibangilizwe ukuthi useqedisa umsebenzi watshelwa nguyise endleleni. Useqedisa umsebenzi watshelwa ngamaqhawe endleleni. Sesichapha khathesi sesiyathatha umbuso. Asilanhloni lakho kasiceli asinjani sicela kini imbuso sicela kini ivote asiceli komunye umuntu asicela umbuso waRand sicela kini ivote umbuso kini ngoba ivote ngelethu sicela kini badala sizwane kuhle khonapho nxa wena ubuye lapha uzolunguza ube wazi ukuthi umntana zakho awusabuyeli ngalo uzwile awusabuyeli ngalo uzwile ngoba imizi yangakini yonke kusukela la imizi yonke yangezapho kusukela ngo-1961 kana kuphela lapha esikweni njengayizolo sibona ukuthi inkunzi yiphi sibona ukuthi inkunzi yiphi sibona ukuthi inkunzi yiphi ngazuyele izapho uzayithola la emhlabathini la unina wamabandla wonke unina wezinto zonke unina wenkululeko uzakuthola lapha sithi ke nxa kade uzolunguza welcome back home siyakwamukela uya kutsha nkhaya fika ngongesabi ngabe lenhloni ungakini la ngicela chiye imkhuba esingayifundiswanga engasiwe yakhe mazipra labo mama mazipra khona lapha yakwazi lichiye imkhuba lihlukane asehlukaneni lemkhuba engasiyo yethu ngesakheni ngesibumbeni izigaba zethu ngesibumbeni inhlanganiso yethu ngesibumbeni emakhaya ezoyakha ilizwe lethu siyabonga baba Nkomo siyabonga baba Nkomo siyabonga baba Nkomo uliqhawe lemkhuleko ababuye emakhaya ababuye emakhaya ababuye emakhaya ezoyakha ilizwe lethu siyabonga baba Nkomo siyabonga